10 bölüm. Toğrat mıyzamı çınırı nerselerden tak özemez. Al bola turgan жақшы nerselerden elesi gana. Жыл сайын çalıngan birday kurmandıklar arqılı, al Kudayga tabınganı bargan adamdardı toluğu menen tazartıp, kıntıksız kılalbaydı. Egerde kurmandık çaluu, adamdardı günölörünün biretolu arıltıp, abirin tazalay alsa, anda alar kurmandık çalgandı, ebak toktotmak emes bile. Biroq çındığında jıl sayın çalıngan kurmandıklar alardın esterine günölörün salıp duradı. Antkeni bu kaçarlar menen tekelerdin kanı arqılı, günölörden biretolu arılı hiç mümkün emes. Uşul sebeptü maşayak bul dünyöge gelerde Kudayga mınday degen: kurmandık tartuulardı kaalabadın, sen maga жердик дене дайындадың, өрттөлчүү курмандыкты күнөө үчүн берилчүү курмандыкты жактырбадың. Ошондо айттым мен да: о Кудайым, жазууда мен тууралуу жазылгандай эркиңди аткарганы келип калдым. А дегенде машаяк курмандык тартууларды, өрттөлчүү курмандыкты, күнөө үчүн берилчүү курмандыкты каалабадың, жактырбадың dedi. Ошол курмандыктардын баары Тоорат мыйзамы боюнча чалынса да, ал ушундай dedi. Андан кийин ал: о Кудай, эркиңди аткарганы келип калдым dedi. Ошентип ал жаңы келишимди түзүү үчүн мурункусун жокко чыгарды. Кудайдын бизге деген эрки мына ушундай эле. Биз машаяк өзүн bir жолу жана бардыгыбыз үчүн курмандыкка бергени менен ыйыкталдык. Ар бир дин кызматчы күн сайын милдетин өтөп, күнөөлөрдү жок кыла албаган бирдей курмандыктарды уламдан улам чалып турат. Ал эми машаяк бардык мезгилдер үчүн bir gana kurmandık alıp gelip Kuday'dın oң jagındagы сыйлуу жерге olturdu. Kuday bardыk düşmanların anın but aldına alıp gelgen çekti, al oşol jerde olturmakçı. Al bir jolku kurmandığı menen ıyıktалгандарdı eç kıntıksız kılıp koydu. Iyık ruh da bizge bul tuuralуу gübölöndürüp turat. Al birinci mınday deyit: emi bolso Israil'din eli menen жаңы түзгөн gelişimim mınday bolot. Mıyzamımdı salıp koyom, men alardın göңүлүнө жазып koyom жүрөгүнө. Anan dağı mınday deyit: murda kılgan günöөлөрүn жамандыгын эч эстебейм. Ал эми günöөлөр geçirilgen soň alar үчүn kurmandık çaluunun eç gereği yok bolup kalat. Boordoştorum, Iysanın tökkön kan arkılуу biz emi eç kısılbastan en ıyık jayga kire alabız. Öz denesin kurmandıkka bergeni menen al bizdi Kudaydan bölüp turgan göşөгөнү ayırıp tübölük ömürgө alıp barçuu жаңы жол açtı. Bizde Kuday үйүн башкарган улуу дин кызматчы бар болгондуктан бизди тазартуу үчүн кыянаттыкка толгон абийирибизге Ыйсанын каны чачылып, денелерибиз таза сууга жуулганын билип, Кудайдын алдына таза жүрөк жана бекем ишеним менен баралы. Ачык айтып жүргөн үмүтүбүздөн тайбай, аны бекем карманалы. Анткени bizge uvadasın bergen Kuday işenimdүү. Biri-biribizdi başkalarda süygөнгө жана жакшылык кылганга шыктандырууну ойлойлу. Кээ бирөөлөр чогулуштарыбызга барбай коюуну адат кылып алышкан өңдүү. Бирок биз алардай болбой, андан көрө бири-бирибизге жигер берип туралы. Эгебиздин кайтаар күнү жақын қалғанын білебіз го. Эгерде акыйкатты билип алып,
Anan gayrele ataylap günөө kılganımızdı ulanta bersek, anda günöөлөрүбүздөн eç kanday kurmandık arıltalbayt. Oşondo жүрөк üçün algan kıyamat sotun, jana Kudayga karşı çıkkandardı jalmay turgan ottun gelişin kütүүдөн başka argabız kalbayt. Eger Musa'nın mıyzamın buzgan adam 2-3 gübönün aldında eç ayıosuz ölüm cezasına tartılgan bolsa, anda Kuday uulun tebelep tepsegender, özdörün günöөлөрдөн tazalagan gelişim kanın ıyık tutpagandar, jana ırайым ruhun kordogondor kançalık oor jazaga tatыктуу dep ойлойсуңар. Antkeni biz öç alуу menin işim, men berem tiyeşesin degendin kim ekenin bilebиz. Ege biz öz elin sottoyt degendi da ukkanbыз. Tirүү Kudaydın koluna düşüp jazasın alуу kanday korkunuştуу. Murdagı jaşooңорду эстегиле. Kudaydın jarıgı diliңерди agartkandan keyin sizler kança kıynalsaңар da kıyınçılıklarga boy bergen joksuңар. Birde özüңөр el aldında kordolup kuğuntuk jeseңер, birde oşogo duuşar bolgondor menen çoğuu bolup alardın oorçuluğun bölüştüңөр. Türmödө olturgandarga boorikerlik көрсөтүп, kolуңарда бар болгондо тартып алып жатышканда, andan жакшы түбөлүктүү байлыкка ээ болооруңарды билип, муну кубаныч менен кабыл алдыңар. Кайратыңардан кайтпагыла. Ошондо келечекте улуу сыйлык аласыңар. Кудайдын эркин аткарып, алып ада кылган нерселерди алуу үчүн чыдамдуу болушуңар керек. Анткени келүүгө тийиш болгон келе жатат. Жакында келип калат кечикпестен. Ишенип акталганым өмүр табат. Чегинген адам жакпайт көңүлүмө. Бирок биз артка кайтып, апат боло турган адамдардан эмеспиз. Биз куткарылуу алып келчү ишенимге ээбиз.